Takav način saslušanja djece nastavlja se i prilikom postupka pred sudom, s tim da sud djeci automatski, znači automatizmom daje status ugroženog svjedoka, tako da se dijete saslušava također iz posebne prostorije. Niko od stranaka i branilaca ne može direktno saslušati dijete. Dijete se saslušava na način da sudija postavlja pitanja djetetu, nakon što ta pitanja sudiji dostave kako tužilac, tako odbrana ili branilac i optuženi. Na taj način se djeca štite od direktnog uticaja bilo koje strane u postupku na njegov iskaz. Što se tiče ovog krivičnog djela, moram napomenuti da pozdravljam interes javnosti za ovo krivično djelo i za sam ovaj događaj, međutim moram napomenuti da smo mi u prethodnom periodu imali istih ovakvih krivičnih djela koja su i pravosnažno okončani, predmeti su pravosnažno okončani, izricane su dugogodišnje kazne zatvora, bilo je žrtve tih krivičnih djela, bilo je više djece, znači više čak i po 10. Mi smo kroz rad na tim predmetima svo vrijeme pokušavali zaštititi tu djecu u smislu da nismo objavljivali takve podatke. U suštini objavi se možda da je predložen ili određen pritvor i na kraju možda će doći do objave presude, naravno ukoliko to sud tako odluči, ali i pri tome mi smo dužni da vodimo interes o pravima djece u smislu objave njihovih podataka, tako da nam je čak u toku krivičnog postupka zabranjeno objaviti i podatke o osumnjičenim, odnosno optuženim osobama, ako bi mi tim objavama narušili, odnosno otkrili identitet djeteta i narušili njegovu privatnost. Što se tiče samog ovog krivičnog djela, ja zaista u ovom trenutku ne mogu ništa više da vam kažem, obzirom da je istraga u toku, da sam i sama uključena u tu istragu i da sve što kažem iz sebe mogu izložiti, da kažem, provjerama ili da li sam otkrila nešto iz privatnog i porodičnog života djeteta. Eto, toliko. Dobro, hvala vam.